Hajde da se malo razveselimo, a ti smišljam, vidim da ste imamo vic da ti smišljam. Slušaj, ovdje pošalje malog majka u granat. I dam dezdi, kaže kupne mi mlijeko i on se vraća. Koji mali? Onako mali, neki mali, razumite, vic mali krene u granat i dam malo dezdina. Ovaj granat gore. Da, mislim, to je vic, znaš, može biti taj granat, ali to je vic, slušaj. I onda u jednom momentu i on se vraća, i mama pita, gdje je kusur? Kaže, on kaže, dao sam vidio ubogoj starci. Kaže, majka njemu, malo, kaže, ko je ubogoj starci? Kaže, on... Koja starca? Uboga starca. Nije Nana, brate, nije Nana, brate, uboga starca, kaže, granat pa prosi. Nana, šta je Nana? Nana, pa to uboga Nana, dobro. I onda, kaže, mali, pa ko je ta, kaže, uboga starca? Nana, kaže, mali, to je, kaže, vlasnica poslastičarnice. Jesi čuo vic, a? Čuo, ti su ljudi. Pa to je vic, bola. To da se razveseli, da se nervozna. A znaš, razumiješ, mali nije dao ubogoj starci, nego vlasnici poslastičarnice koji pojeo tulumbe, pojeo šempite i tako nešto je pojeo, razumiješ? A pa što mi neka... Kaže, guskur, kaže, dao za ubogoj starci. A ja mislio na... To je vic, bola.